Январь филармония Айдар Файзрахмановның юбилейына багышланган зур концерт. Бу мен жырлыйм. 11 яшьлек Айдар. 1955 елның 30 январь көнне Татарстанның Арча районы Урта Бирәз авылында укытучылар гаиләсендә 6нчы бала булып дөньяга килгән. Исеме малдан ук билгеле булган. Малай туса Айдар, кыз туса Василә. Чөнки гаиләдә кисләрен бергәләшеп Фатих Хөснинең йөзек кашын укыйлар. Әтием Фәйзрахманов, Фатхрахман, Фәйзрахман угла. Әнием Фәйзрахманова Бигнур, Әхмәтҗан кызы. Абый апаларым Флюра, Марсель, Фәридә, Альберт, Фәрдия һәм мин Айдар. 1972 елны Арчаның 1нче номерлы урта мәктәбен, 1976 елны Казан дәүләт педагогика институтының музыка факультетін, 1981 елны Казан дәүләт консерваториясының җыр факультетін тәмамлап, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрына опера солисты буларак эшкә килдем. Cennet yemin tatıp kal. Нет племена
Мәржан. Rüksat iter miken? İter şiverim, iter. Bige'nin şatlıklı günleri dit. Nindi şatlıklı günler o? Kişi asker türe konakka kayıttı. Şolay beni, halay bulganda rüksat iter. Ondansın. Molladan nikah okutırız. Ondansın indi. Var kögeşimlerden. Gırlı birge ömür iter biz. Mine mındıygına, berekeygine, kara közlü malayыбыз olur. Emine jırlı terbettirme. Arta kışның buranları, canға тиген aşı yıllar kala. Yolda kala, yaşlık yolluq bolğan. Ömür digen bara dağa çağa. Yolda kala, yaşlık yolluq. Sandılaş gügersin, güller diken küremsin. Sandılaş gügersin, güller diken küremsin. Sandılaş gügersin, güller diken küremsin. Başına savıtır Sayra bılbıl zatıp kala Gümüş göbek tavışır Uranға пайда бүгін Аулағы да туған сүйік өмірлік ұл алдамы Сағынып сені еске ала әби бабай аулағы Яшьліктің ең güzel шағы болып есте қалғаны Аулағы, ей аулағы Аулағыға ермәген қыз егет күнлін яуламы Айтыла зарланырға юқ зарын Урау, болса да сиңа барай ұлларым
Zarlanırga yok zarım, sana bara yollarım. Demek mineli siyem, şol yoldan ilerken. Demek mineli yaşayımın, eğer de siyem isen. İsenlermisiniz, kadirli dostlar, sizin her birinizge Tataristan folklor müziki devlet ansamblı jırçılar isiminden hem bugün stüdyomuzga jıyılgan zor suyuşçilerden qaynar selamlar yollayız. Assalamu alaykum muhtaram milletdaşlar. Sizin her birinizge köpçuktan çok qaynar selamlar yollayız. Bugün biz özümüzün studiyamızda bizning bigrekda tomoshachilarimizni yaratgan artistlarni ko'rib bizga bek shodmiz. Xayrli kech hammangizga. Şulaytı bugün Yanı Asır kanalında, bugün Zırlı Galet tapşırığında Kazan Şehir Filarmoniyası artistleri hemin de elbette Respublikamızdan Kerim Tinçurin ismindeki tiyatr artistleri. Bunlar yılmayı bitiralar. Mehmandan dostlar, edebiyatçılarımız mening yanımda. Tatariston Respublikasının xalq artisti Aydar Fayzrahmanov mening yanımda söhbetleşim. Yani men size kardeş deytem yanlışmasa kerak. Sebebi Tatariston Respublikasının Milliy televideniyasının eng öktü alparcılarının biri Aydar Fayzrahmanov bize mehmançılıkta. Gepleşigimizde sizi hoş gördük. Türkmenistan devletimizde de ähliňiz hoş geldiňiz diýesim gelýär. Rahmet bek zor. Men sizin aytganlaryň bek köp sözlerini anladım. Kardeş degen sözünü anladım. Şonuň üçin men eng başta Assalamu alaykum Türkmenistan, Assalamu alaykum Aşgabat, Assalamu alaykum Serbi. Men Serbi dip keretmäsem bizde munday motor şiber kızlarını Serbinaz dip atap erteler. Assalamu alaykum muhtaram milletdaşlar. Sizin her birinizge köpçuktan şok qaynar selamlar yollayıp çünkü bugün Zırlı Galet tapşırığında benim yaktaşlarım Arşak. Zırlı Galet.
Muhtaram tomoshachilar, Alfiya opa, men munda sahnaga Abdulla To'qay ismida filarmoniya san'at yetakchisi bo'larak tugul, chunki munda ilhom olib o'tiram. Filarmoniyaning legendar san'at yetakchisi Oqsho'g'al opa. Men munda eng birinchi jirsi bo'larak chiqdim. Alfiya opa, uzunlig'imiz sizga bek zo'r rahmatlar bildirib biroz o'sha shashak talgashlarishiga bo'lagi deyman. Olay bilan narsadir yetmagan kabi. Alfiya opaga mana shusha momaq sharni kajamabig'imdan bu. Qarag'as, men deb o'tib, oppa, Alfiya opa kelingizlar. Bismillah. Ses kurduğunuz birisi kaç kalıp çıktı. Yazgı suda, kızgı yaprak ağa, Arastan'da şıkkan salkan kaşına sular almaz, yoksulluğuna almaz, canıda bulgan aşanı. Singine min adaru Bulmasin bulmasin bulmaz Sarımda hamanda sin Jırlarımda sin gene Yüzlerine nur bulurken sensiz yaşauları Ağlarda sinde kırgazıda
yaşaklar, kısa tulu bir şaklar, salamdan tarta kayırıp, şikirtke jikkan şaklar. Bolunlarını atlar tavırlagan, bir jirişitila tabunlardan, şalvaşını iye basıp duran, rekin yere fama yarışıp duran. Dünya yanına koyun tuzları, minnen ali yaşlı kuzmadı. Anık tıgılgan yer tuzma yol, partaymasan yaşlı kuzma yol. Dünya yanına koyun tuzları, bizden ali yaşlı kuzmadı. Anık tıgılgan yer tuzma yol, partaymasan yaşlı kuzma yol. Yürek kağıp yarısı atlar kile, yaş yigitning jıra işitile. Şol başını türem, şömürtülarga qaraptıram yırak ıfıqlarga. Dürlep yanna qayın tuzulары, minnen ali yaşlı kızmadı. Anık tıgılgan yer tuzuma yol, qartaymasan yaşlı kızma yol. Dürlep yanna qayın tuzulары, bizden ali yaşlı kızmadı. Anık tıgılgan yer tuzuma yol, qartaymasan yaşlı kızma yol. Bolunlarını atlar tavırlagan, bir jirişitila tabunlardan, şol başını yiyip basıp duran, lakin yere hama yarışıp duran. Dürlep yanına koyun tuzları, bizden ali yaşlı kuzmadı. Anık tıgılgan yer tuzuma yol, partaymasan yaşlı kuzma yol. Dürlep yanına koyun tuzları, bizden ali yaşlı kuzmadı. Anık tıgılgan yer tuzuma yol, partaymasan yaşlı kuzma yol. Kol arabamны tartıp bargan şakta, büküreyi alga suzalap. İkişer de işer maşinalı, kurşularım kala kızıgap. Birini de yok desem, şanmaslar. Nersedir bar benim arabamda. Biznesmenler kızıgıp qarap qala. Men uramdan uzib barganda. İki işer danışçıları bulgan tanışlarım to'xtab yol bere. Xalq arasında ұшырашқанда il başları hatta qol bere. Mercedes'te yürgen tanışlarga hayırlı yol tilep kalamın. Uram şatındağı yetimlerge hal kaderi hayır salamın. Kol arabamны tartıp uzgan şakta ник qarılar desem kızıgıp ko'kragimdan to'lib tashib chiqqan jirim qola ekan sızilib. O'z yo'limdan chetga qayrilmam, qo'ya yo'nalsam da
yol aşağı. Jırım minin hiç beterlik tüge. Kularbamda gına bir kapşık. Buzlar buzlar yatıp sığırsan da ömür yolan uzak. Yüreğini tutup yığılsan da yaşav var bir tazak. Yana tuğan tağını kıplak gilen kullarına suzıp ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir tazak. Yana tuğan tağını kıplak gilen ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir kızı. Ümit hıyallarını sündermişe yıraklarga kızıp. Ömür uzuların sizdermişe yaşav var bir kızı. Yana tuğan dağını kıtlap gilen kullarımını sızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir kızı. Yana tuğan dağını kıtlap gilen kullarımını sızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir kızı. Uyna yürek var yaşav kiyin kıllarına sızıp. Kişiresi minutlarga siyin yaşav var bir kızı. Yana tuğan tağını kıtlap gilen kullarına sızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir kızı. Yana tuğan tağını kıtlap gilen kullarına sızıp. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir kızı. Ağırlıklar, sabırlıklar bilen yaşav var bir kızı. Aydar Feyzrahmanov. Hürmetli tomoshachilar, юбилярны qutlау үшін сәхнеге Татарстан Республикасы Мәдәният министры Айрат Минимуллаулы Сибгатуллины шақырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar. Hayırlı kеш, Aydar Feyzrahmanov yaratuvchilar. Dersin aytganda. Татарстан Республикасы президенті указы. Татарстан Республикасының фидакар хизмәт өчен медалі белән бүләкләү турында музыка сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе Татарстан Республикасы дәүләт бюджет мәдәният учреждениесенең дәүләт фольклор музыка ансамбле сәнгать җитәкчесе Фәйзрахманов Айдар Фәтхрахман улын Татарстан Республикасының фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләргә.
sizning kollektivga prezident avtobusda bo'la ketdimi? Avtobusni ko'rdim. Eshik oldida papatimda turadi. Qutlayman sizni. Hurmatli Oydar Fatrahmanoğlu, sizni ko'rkam yubileyingiz bilan chin ko'ngildan qutlayman. Tatar xalqining madaniyatin, san'atin, tilin, jir biyu xazinasini, muzikal merosin saqlowga ham o'stiruvga kiritgan uli xizmatingiz uchun zo'r rahmatimizni qabul etingiz. Sizning ko'p qirli ijodingiz o'zi o'k bahasiz milliy merosimiz ol. Tatar xalq ijodining eng go'zal o'rnaklarini birtiklab jiyib, sahnalardan yangiratib ko'rsatib kina qolmisha, ularni zotli kitoblarga to'plab, kelajak buvinlarga yo'llavig'iz teran ma'noli tarixiy amal deb aytar edim. Siz uyushtirib, tarbiyalab, o'rgatib, san'atga kamillikka ko'targan Tatariston Respublikasi folklor muzikasi davlat ansambli esa o'zi bir mo'jiza. U tatarlarning talantli, g'ajab muzikal, yuqori zavqli, usta ham motor xalq etib bütün dunyoga tanıtып kela. Siz milletimizning mingli, nurli, o'yli, g'amli jirshisi, g'umringizni san'atga xizmat etishga bag'ishlangan ziyoli shaxs, Tatar xalqining loyiqli o'la. Sizga olg'a tabada jirli biyuli uzun g'umr, salomatlik, dard-darmon ham ijod shodligi tilayman. Mintemir Sharipovich Shaymiyev, Tatariston Respublikasining birinchi prezidenti. Aydar Fatrahmanoğlu, Aydar Fatrahmanoğlu köptenden bilem. Biz onun bile televizyonu, anahılda birbirimizni bilip yaşadık. Ben ne saytarayım? Bek tertipli, bek ungan, bek skromny deb aytsan da bildiririz bo'lar. Ham ul eng aybat yetakchilarimizning birisi. Onun yanında yem var. Ul bizga, yine bizga yem berib tura. Yemin yo'qolmasin, salomatliging bo'lsin. Hali ko'p yillar senga ishlarga yozsin. Bayram bilasan, tug'an kuning bilan. Qadrli do'stlar, albatta men o'zimning mana bugun shu martabali tomoshachi oldida rahmatlarimni bildiraman sizlarga. Rüstem Nurgali ulu Minixanovga prezidenti va u har vaqtda bizni o'zining ko'z oldida tuta, yordamidan bir vaqtida tashlamay, onun yordami bo'lmasa, madaniyat ministrimiz Oyrat Minimulchining yordami bo'lmasa, bizning birgina sayohatimizda, birgina gastrolimizda bo'lmasa, u albatta o'zimizning millatimizni, o'zimizning jirimizni, o'zimizning ma'g'abizni butun dunyo ko'lamda tanituvda ularning ulushlari behisob. Shuning uchun mening xizmatim shu shunday yuqori beya beruvlarim men qabul etam. Ona bizning millatimizga, bizning jirimizga, bizning ma'g'abimizga ehtirom ham hurmatim. Bek zo'r rahmat. Ağaç başları şavlıdır jilden mi yağdırdan mı? Elle yıllarga silisi anları ağırdan mı? Şillerge sibil ecirlar yapraklar tuzıp kala. Gözgü urman üslerinden ömürler uzup bara. Şillerge sibil ecirlar yapraklar tuzıp kala. Gözgü urman üslerinden ömürler uzup bara.
әлі бір күн келешек деп йөргән елларым да узып китәчәк. Сагынуларда үткән гомер елым сагындырып төшкә керәчәк. Хәзер Татарстан Республикасы президентының Мәдәниятны үстерүгә ярдәм фондының башкарма директоры Нурия Минахмәт кызы Хашимованы сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле кич, хөрмәтле безнең юбилярыбыз, хөрмәтле Айдар Фатхрахманович. Сезне рөхсәт итегез, Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе, Татарстан Республикасы президентының мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды идарәсе рәисе Сафаров Әсхат Әхмәт улы исеменнән, шәхсән үз исеменнән шушы матур түгәрәк юбилейгыз белән чын күңелдән тәбрик итәргә. Чыннан да Айдар Фатхрахманович инде 40 елдан артык үз халкына, үзенең шушы милли мәдәниятка бик зур көчкә куйган, бик зур хезмәт куйган асыл зат дип әйтер идем мин сезне. Менә сезнең белән шушы кичәгә әзерләнгәндә күп сөйләшергә, очрашырга туры килде. Чыннан да сез дулкынлану катыш, шатлык белән шушы матур юбилейгызга әзерләндегез. Монда сездә шундый зур җаваплылык иде. Бу инде сезнең педагог яктан укытучы булуыгызны күрсәтеп тора. Инде сез мәдәниятка килгәндә сез әйтеп битергесез, күп кырлы, талантлы шәхес. Менә без барыбыз да карап утырдык. Күпме хезмәт анда, күпме шушындый зур хезмәтләр аша сез бүген шушындый матур юбилейгызга килдегез. Сезгә Ходай Тәгалә алга таба да сәламәтлек, гаилә иминлеге, тынычлык насыйп итсен. Янәшәгездә шундый үзегез шикелле, үзегез фикерләгән шикелле, милләт җанлы, үзенең милләтенә тугры булган, үзенең моңын, милли гореф-гадәтләрен саклаган һәм аны дәвам итеп, алдагы буынга тапшыручы кешеләр булсыннар. Рәхмәт сезгә, сәламәт булыгыз, юбилейгыз белән. Һәм Әсхат Әхмәтовичнең матур сүзләре, бу моны аны укып тормыйм инде, кайткач укырсыз. Һәм инде бездән сезгә матди ярдәм. Бәйрәмегез белән сезне. Рәхмәт. Уважаемый Айдар Фатхрахманович, примите теплые поздравления по случаю вашего юбилея. Вы обрели заслуженное признание в нашей республике и далеко за ее пределами, как выдающийся музыкант, активная творческая личность. Вам есть чем гордиться. Ваш профессиональный успех в оперном искусстве, ваше эстрадное творчество, педагогическая деятельность, замечательный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан, возглавляемый вами на протяжении 15 лет, все, во все, что вы занимаетесь, вы вкладываете самые добрые чувства, показывая пример уникальной увлеченности, неустанного творческого поиска.
Убежден, своим жизнеутверждающим творчеством вы и впредь будете пробуждать любовь к музыкальным традициям родного народа. Уважаемый Айдар Фатрахманович, желаю вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет творческой активности и больших успехов. Сәләмәтлек, бәхет, иминлек сезгә, илһам шишмәгез мәңге сайыкмасын. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. А также в адрес нашего дорогого юбиляра поступили поздравительные телеграммы от руководителя аппарата президента Республики Татарстан Азгата Ахметовича Сафарова, от председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Хайруловича Мухамедшина. Президиум Международной академии наук награждает Файзрахманова Айдара Фатрахмановича памятной медалью Академии за развитие культуры и искусства. Поздравляем! Юбилейгіз құтлы мүбәрәк болсын! Рахмат! Әгәр мин жыршы булмасам, гармончы булыр идем. Әгәр гармончы булмасам, мин жыршы булыр идем. Әгәр мыйыклы булмасам, мыйыксыз булыр идем. Гармоным алып кулыма берне сыздырыр идем. Әле дә гармончы булган, әле дә жыршы булган. Мыйыгыңны бер сыпырда жырлалы Айдар туган. Су буеннан әнкәй кайтып килә, кашкаурые алган кулына, чәчләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына. Чәчләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына. Шул чакларга кайтыр сыман, атлар уйнап чаба үзәннән. Әнкәй белән бергә бик үзгәргән инде, үзгәргән. Су буеннан әнкәй кайтып килә, кашкаурые алган кулына, үзләренә җылы карлар булып, талмамыгы ява тынгына.
Seni şunday sağındım, sizəsin miken şuna. Aynı bulutlar qoplasa, tabarsın miken yoluna. Sende şulay sağına kalsan, qarama zillerine. Jır bulut kilip görersen, nasıl yüreğime. Sende şulay sağına kalsan, qarama zillerine. Jır bulut kilip görersen, nasıl yüreğime. Nasıl yüreğime, nasıl yüreğime. Altın sarı şaşlarını seni tararsın, min üremem şol. Seni tararsın, min üremem. Men hep dağğa basıp taşıqa, seni qararsın, meni görmem. Men hep dağğa basıp taşıqa, seni qararsın, meni görmem. Bayıl kilgen sahra kışının ağı tüge var miken şol. Ağı tüge var miken. Uzgan zümer hisap tügel, alda gelir var miken. Uzgan gemer hisap tügel, alda gelir var miken. Alda gemer var miken. Alda gemer var miken. Bossa jingelerek. Soyrayıbıl, soyrayıbıl, soyrayıbıl üzende, soyrayıbıllar üzende, üzegim üzülgende, soyrayıbıllar üzende, üzegim üzülgende, soyrayıbıllar üzende, üzegim üzülgende. Su boyuna çıkan inem yaprak yaratar tirek, yana desem yalqını yok, yalqınsız yana yürek, yana desem yalqını yok, yalqınsız yana yürek, yana desem
görsem yalqını yok, yalqınsız yana yürek. Atlar pile atlap atlap alma şeşeğim tatlap sağılğanda qarar idim tırra qar orman qaplap sağılğanda qarar idim tırra qar orman qaplap sağılğanda qarar idim tırra qar orman qaplap otdan qanatın qarab suygan yarım qara kız yanım suygan qara kızga aytmas idim ağırsız canım suygan qara kızga aytmas idim ağırsız canım suygan qara ko'ziga aytmas edim o'g'risiz. O'ynayma, yog'izlashma, o'ynayma. Ketib. Aybatma. Qo'lchabız aybat bulg'ash. Var almasam uzar gider yaş ömürler kaytarıp almasam uzar gider yaş ömürler kaytarıp almasam uzar gider yaş ömürler kaytarıp almasam uzar gider yaş ömürler. Kaytarıp alamazsın. Bu benim gailem. Dostlarım, bezur rahmat. Mına bulay ettirip, qonaqlaran jayib mingan yigit, ol menim onagam Erxan. Sizlarni qadri ekranda ko'rasiz. Ne için? Hozir mana men sizning qarshingizga Boshqirdistondan kelgan o'zimni yaqin do'stimni, yaratgan jirshimni chaqiram. Men aningda oldanoq e'lon aytasim kelmay, albatta Boshqirdistonning xalq artisti deb kelasi yillarni Alloh bersa menga shulay deb e'lon etilgan nasib bo'lsin. Ruslan Sayfiddinov rahim etaman. Bizning sog'inishindi aşkına biz yer yüzegi bulgan tibekka yüragimiz bulutlarga tigeler tübende ormanlardan dağlardan yandan dağından aşar Yine jilferkinip bayta berkübeler
Haydarır kübeler karşısına, Urmanlardan Sibel'e sarı yaprak, ılaklarda savdular şu işarı. Bu haytar ellerinde kıska şeyin izler, aşıkan kişidey. Başına talpına jil jil kile hayta ver kübeler. Dağlar urmanlar ardına, çakırlar aşağı. Jiline jinip, jilfer kirep, hayta ver kübeler. Сәхнәдә Руслан Сайфетдинов һәм Татарстан Республикасы атказанган артисткасы Гөлшат Шарапова. Yazdı suda üzgü yaprak, emin falan yardan sinin yanında. Sular almaz, yüksuğuna almaz, ağıp gitmez hisler canda. Nazlı sularda dizgi yapraklar,
Руслан Сайфетдинов, Гульшан Шарапова. Юбилярына Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле солисты, Татарстанның ат казанган артисты Илнур Нуриев котлый. Баянда Айдар Файзрахманов.
Бәйрәм сәхнәсендә Сирина Зайнетдинова. Jəyəvlə şakrımlar İyava yoluma Yeşillikə şakrolar Yollarım alihem Buranğa uğrağan Yuvarır tesleyin Şıksamur buranan Yollarım alihem Buranğa uğrağan Yuvarır tesleyin Şıksamur burana Şakrular baranda Sine solu yaranda Adaştım şuna min Jəyəvlə buranda Yollarım alihem Buranğa uğrağan Yuvalır tesleyin Şıksamur burana İltemi tavşanlı Yeşillikinin savcıyla Sağınasan minem kük Sinizlep tatmile Yollarım alihem Buranğa uğrağan Yuvalır tesleyin Şıksamur buranan Yollarım alihem Buranğa uğrağan Yuvalır tesleyin Şıksamur burana
jil alamı terezende miler şayıp alamı Fazülenli şişme sıkmağına şillerinden sağır şayıp alamı min tavşaklı sırav iyip tanı unutkanımın eli üzün savımı Qazülenli şişme sıkmağına şillerinden sağır şayıp alamı Qapqan bik yaşaşlıp yağılamı Kıyaşlımı haman işi aldı Üngür düşkeşi qardı kırılar Gani bile bağlamiken Güreşi tavını Min tavşaklı sırav iyip tanı Unutmanımın eli üzün savımı Fazülenli şişme sıkmağına şillerinden sağır şayıp alamı şillerinden sağır şayıp Зәңгәр күлдек матур күн тирәсе камышлы Зәңгәр күлдек матур күн тирәсе камышлы Аның белән гүзәле бик быел таныштык Аның белән гүзәле бик быел таныштык Аның белән гүзәле бик быел таныштык Hoş olduk. Oldu mu? Hazır sen uzun gene cevap al. Suda, uyni suda, Әллә инде минем белән
яшәргә уйлыйм икән, уйлыйм икән. Гөл бакча кыймасы шелтәр-шелтәр, бакчагызга кемдер керер, сезне бәхетле итәр. Гөл бакчагыз бигрәк матур, карым сокланып кына, мин дә очып төшәр идем күбәләк булып кына. Kadirli dostlar, mine bugün benim şuşu tuğan gün beyramına zalga benim en kadirli kişilerim gelgen. Birinciden bu benim gailem, hatınım Halise, ulu kızım Şulpan, kişi kızım Aygel, onağım İrhan, kiyavım İlnar, tuğan tumaşalarım, kıdaşalarım, dost işlerim, hem siz elbette Gali Cenab, tamaşasım rahmet sizge. Mine şuşu mizgilde anilerden bağışlanan jırımdan sonra men hazır zalga düşüp, hatınıma, iki kızıma, şeşek beylemleri bir resim kile. Siz alkışlap durasınız, hemen sizin yanınızga düşem. Onlar kaydadır mınamında, men onlarını görmeyim. Mınamından şirip gittiğine. Kaydasız, mınamında iken. Mında, qaysı? Tak, kızıma, buсы Şulpanğa, buсы mına Aygelime, buсы hatınıma, Haliseme, İrhan Kaya. İrhan aytdı, babay, bunun sana nerse bulayken, nişe tamaşası kirgen, şunu salarga kalkulator dedi, mına kalkulator. Det olan. Rahmet, alkışlayımız alarına. Kadirli dostlar, indi men sahnaya hazır benim için kadirli bo'lgan artistlarimizni chaqirasimiz kerak. O albatta menim bilan ishlovchiydi bilan necha yil. O Tatariston Respublikasining folklor muzikasi davlat ansambli chaqirib olganlarni rahim etiniz. Yüreklerini giyinendirer bizden kıska
Kadirli dostlar, buna kızların her birisine, şeşek beylemlere, yiğitlerin kullarını kısıp çıkarsın kile. Rahmet alkışlıyız onlarına. Rahmet. Rahmetinin bu yigit mindaşlagani Qozon yigitlerinde yine parxollin. Qadrli dostlar, mana men yoshlaringga kuzata boram. Bu yil g'ina tugul, yil sayin deyarlik mana shunda big motor bizning konsertlar uza kirib men har konsertni ko'zallab chiqam. Onda chiqish yasagan yosh artistlar orasida talantlari big ko'p. Big talantlari bor, big talantsizlari da bor. Amma bor da sahnada. Mana men sizga endi bugun bayram ko'stana shitib o'zimning ko'nglimga o'xshagan bir yosh artistni chaqirdim. Men ne uchun chaqirdim? Chunki bu yigitni men kuzatib boram. Uning sahnada o'zining aytir so'zi bor. O'zining repertuari bor. Bizning Filarmoniyaning konsert zalında onun 4 konserti o'tdi. Aligina 4'sinde de naq mana bugungi shekilli shag'arim to'li zal edi. Men 4 konsertga kirib o'tirdim, rahatlanib kulib o'tirdim. Rahatlanib onun hareketlerine qarab o'tirdim. Chunki Magnitogorskiy qalasida Sabantoy vaqtida men bu yigitni kurashchi olarak kuzatib o'tirganim. Shoqqatganim onun kurashchi salatini. Sizning olqishlaringiz ostida men qadri sahnaga Danir Sabirovni chaqiram. Rahim etdiz, yigitlar ham qizlar. Әдисі директор, әдисі оқытушы, мәктәп темасына бұлдыра алмаймыз достар. Кеттік, мәктәп елларын еске түсіреміз. Құшларда бит шулай таралалар, сау бол инде туған ұябыз. Ұфықларға қарап ұшар үшін, иңнәрдә біз қанатты ябыз. Әйтерсіңләп паратларда өтті, қыңғыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, аның соңгы моңлы шыңлавы. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы мәктәп еллары. Зор юлларга безне чыгардың, сине күңелләргә бирдең омтылыш. Соңгы кыңгырау булсын беренчесе, син каршыла безне зур тормыш. Әйтерсеңләп паратларда өтте, кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, аның соңгы моңлы шыңлавы. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Құшларда бит шулай таралалар, сау бол инде туған ұябыз. Ұфықларға қарап ұшар үшін, иңнәрдә біз қанатты ябыз. Әйтерсіңләп паратларда өтті, кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелләрдә гомерлеккә калыр, аның соңгы моңлы шыңлавы. Бергәләп кыңгыраулы,
Кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы, кыңгыраулы, кыңгыраулы мәктәп еллары. Кыңгыраулы мәктәп еллары. Оқып та қоялар біздікілер. Бейшілеріміз, өзіміздің татар қызлары, Марина Павлова, Настя Лабаза. Hem şulay yok. Жігітлеріміз, Большой танцы проектіне жігіп қайтқан Ринат Хайруллин, Нефтекамск, Башқұртыстан. Ринат Шаймарданов, Яршалла. Зор рахмет, достар. Зор рахмет. Менің жырлаған сізге ешітілді ме ол? Шоты мен мұнда өзімді ешітмеймін, жігітлер. Ну яра, ол прописаны шулайдыр енді, шоңа қарша ке. Достар, нәрсе айтасы келе енді, Айдар абай біздің көбіміз үшін оқытушы кебек енді. Хам жетмәсе әлі әтесі директор, әнесі оқытушы етіп әйтті менде әйткенімше. Бүгін шышы бинаның жетекшісі Қадим абай айтып кетті. Нәрсе айтасы келе, достар, менің де өзімнің түгел 10 ел мәктәпні тамамлағанға. Мындан 10 ел әлік осына қайның 8-ші мәктәбін тамамлаған едім. Бұл бірінші кластан оқытушылар мені бір шығарып жіберділер да, қазір деп қаршы алған бұлалар. Міне, бала шақта оптыры едім, достар, әне класташлар ұшарашуынан қайтса, оның қияфәтін көрсәгіз. Ол шыңдай тігі илхамланып қайта шуатланып, ой, шыңдай рәхат болды. Мен оптыры едім, нәрсәсі рәхат мекен. Ғұмыр бойы шушылар білән оқыда, онлары соң ұшырашырға керек деп. Мәктәпті оқығанда шулай ойлы едім. Шыннан да өсет ішкәш, үлкәнлерінің сөздерін аңлайсың екен. Бір күріші, өзі бір ғұмыр шыннан да. Бұйыл класташлар білән ұшыраштық малай. Өзгергеннер бүтінісі. Бүтін кластағы қыз балалаған. Малайлары аталанған. Сөйләшіп отырдық. Нәрсе айтасы келейін, достар, мына бұл менің концертның блогы енді бір ол Айдар абиға бегі шақты, һәм менің юбилейімді шушы матур ғына мәктәп турында хатирәңі сөйлеп кетмәссің мекен дегенге. Достар, менің ең зор хатирәлерімнің бірсі, ол әлбәттә оқытушым, әдәбият дәрісінен Альмира Касимовна. Шундай зур көздіклі, таза ғына, матур ғына апа бар иді деп, қазір да бар, пенсияда ол. Но, мәктәптің тәмамлағанға өткен заманда сөйлеймін. Ол енді қар уақыт шынды қалын тауышлıydı, ол қашан көрме, қашан кабинетқа келіп кірем, меға қар уақыт нәрсе келіп жеттің ма Сабиров деп қаршалайды енді. Қазір бірсінде шулай, но мені өрнәк етіп көрсетейді ол оқушыларға. Мен жүрнәп оқымасам да, ол қар уақыт мені мақтайды. Ол қар уақыт айтайы класташларға, мына бұтынығыстығы, мен шиғырны келіштіріп сөйлейді мен әйбәт етіп. Ол қар уақыт айтайды, мына сіз бұтынығыз құтылырға ғана деп сөйлейсіз шиғырны тезірек белгі алыр үшін. Асабиров сөйләсә, жеріне жеткіріп, Қазандағы Камал театры артистлары кебек әрбір шиғырның мына мәғнәсін бүтін класташларына жеткіре біле. Но ятламайғы назар разы деп. Сирек ятлайдым, но ятласам келіштіріп сөйлейдім. Шулай бірсінде қазір дәріс башланып кетті, һәм оқытушы апа еш етіп қошқан болған Хади Тоқташ репертуарынан бірер шиғыр ятлап келерге. Шығаларда енді бүтінісі Тоқташтың я мұқамайын сөйлейлер, ятағын бірер шиғырын әмин ятламаған. Шираттағы икіліні оласы келімей. Нешлерге білмеші аптырап отырам. Но ол вақытта мен енді жырлар білән шүғілленейін. Бала шақта тігі күреш білән шүғілленіп өскен жігіт, мен бейгі жырлап өскен малай түгіл. Но көп жырларыны ешітіп яттан білейдім. Салауат абайның жырларын. Ол вақытта өзіне популяр жыршиды, яшілер ярата тұрған Фәрид Таишев. Есігізде мұ шынды жыршы бар? Хабик жырламы Фәрид Таишев? Римма Ибрагимовның малайы. Просто анасының фамилиясын алмаған. Нәрсе айтасың? Оның бір жыры бары яшілер ярата тұрған шындай. Ойладым, сені генә ойладым. Көпме генә ойласам да тояр кебек болмадым. Тынышлығым ұрладым, шындай. Ойладым. Ну, понятно, ол жырны бір егізді білмей, но мен білейдім. Шындай, яратайдым шыл жырны. Қазір мен айтам, оқытушы апа, мені Тоқта янына шақырғаш, мен Хади Тоқташ шиғыры deyip, шушы Фәрид Таишевның жырының сөзлерін сөйлейм мекен мен айтам. Яттан білем, өзім іштен гіне анализировать етіп отырам енді. Қоян білсейін де, апа, мен айтам, Тоқташның бүтін шиғырын. Любой шиғырын яттарға қошқан бет.
Неужели бүтін шиғырын білем мен айтам? Вақыт әкірініп келіп жетті мен, оқытушы апайны көзлеген түбәтіп, Нәрса Сабиров, ятладың ма? Менің классташтарға пышылдап қана айтып кеттім, мен шушы жердің сөздері сөйлеймін, есегіз кетмәсін, если что ол тоқташыныққа деп. Апайны ятладың ма? Ятладым, Альмира Касимовна. Ертәге қызыл қар яуашақ. Шықта байды. Шықтым батырғына, Альмира Касимовна, мен айтам. Хади тоқташ, ойладым. Сабиров, сен меңа ойлама, сөйле давайды. Альмира Касимовна, өзіңіз қушасыз бит, мен айтам. Тоқта янына шыққаш, шиғырның исімін әйтірге, һәм аның авторын. Автор Хади тоқта шиғырның исімі ойладым деп атала. Ғажап, Сабиров, неше ел оқытам әймі, но тоқташның ол шиғырын ишіткен yok әлі менім дей. Мен жоғалып қалған малай түгіл, апа мен айтам, уланың яңа шиғыры. Оқытушы кетті қобынып. Ол әлі шындай қатынлар сериясынан, бұлай шындай қатынлар міне, бір қобынып кетсе тоқтай алмай тұрған. Түгі өз құтырғанына возбуждаться етіп, тағын құтыра түгі. Тем табып, ләззәтләніп шоңардан. Қазір кетті, әстағфирулла Сабиров, ауызыңнан жиналсын, мұны бүтін оқытушылар ішті көрмәсін. Ұят бит бұл бүтін класқа ұят. Тоқташ көптен өлген бетіне сен яңа шиғыр деп тұрасың. Уфалла, ауызыңнан жиналсын, кетті ға. Метім тынышланып, мен в шоке, мен Тоқташтың ол вақытта өлгенін білмейдім. Альмира Касимовна, мен айтам, тынышланығыз әлі несі қышқырасыз. Все нормально өлген, мен айтам, Тоқташ, мен өлмеген деп айтмен бет. Все нормально өлген. Мен бет яңа шиғыры ғына деп айттым. Шушы шиғырны yazған да, міне, аннан өлген исен сау келеш. Өлгенші yazған яңа шиғырлардың бірсі. Оф, Сабиров, ауызыңнан жел алсын. Бүтін мәктәп біләйні сөз артыңнан кісәге кірмәгеніңі давай сөйләді. Но мен көңілім түрінде біліп тұрам. Қазір әйбәт кіне сөйләсем, ірі де кетейіні. Главный жеріне жеткіріп, интонация білән сөйләрге. Тынышландым. Бүтін болған илхамымны шақырдым. Әлфиясы білән бірге. Сөйләп кеттім енді қазір. Қол шапсаңыздар, рахмет. Талпына әйтірсің көбәләк, бұл көңіл хайбегірек желбәзәк. Дүниясы жәннәт көк, бұлытсыз зәңгәр көк. Нешләттің сен мені мәхәббәт? Ойладым, сені гіне ойладым. Көпмі гіне әлі жырлап жибәрәсі келәтігі жырым білгәш. Күшке түзем, көпмі гіне ойласам да туяр кебек болмадым. Тынышлығым ұрладым, сөз бердім өзіме қабаттан. Ойламам, сағынмам, яратмам. Не гіне айтсам да, сен гіне айсымда. Йықысыз өтәтін, ататтан. Ойладым, сені гіне ойладым. Классташлар ақыра, тупой, қошымтасын қабатламайынды, нешейсің сен дейді. Ол беттігі жыр барышында ғына куплет сайын қошымта бара. Әмин жыр системасы бойынша барам, и автоматически қошымта қысылашында. Қазір классташлар қышқырға жоғалып қалдым. Оқытушы апаға қарап алам. Апа хаман. Илхам абай білән отыра. Но мен тағында қисқа беріліп, ойладым, сені гіне ойладым. Көпмі гіне ойласам да туяр кебек болмадым. Тынышлығым ұрладым. Ишул хатты қисқа берілдім, үшінші куплетні ұныттым. Ләкин, достар, мәктәптә оқығанда оқ біләйдім мен. Әгәр дә үшінші куплетні ұнытасың екен, кеттім біріншісіне. Талпына әйтірсің көбәләк, бұл көңіл хайбегірек желбәсәк. Дүниясы жәннәт көк, бұлытсыз зәңгәр көк. Нешләттің сен мені мәхәббәт? Зор рахмет. Классташлар қол шапмағаны рахмет. Апаға қарап алам, апа отыра. Альмира Касимовна. Біттімі Сабиров? Мен айтам, бітті, Альмира Касимовна. Жетмей қалды. Сөйлесең, сөйлесең енді малай бүтін жерден қастаны егірі. Маладес тек бек аз қылды. Мына классташлары өрнәк алығыз дешек сөйлерге керек.
Молодец, Сабиров, бишлі. Бишлі деп айтыр едім да, но, нахал малай, тәге дәрісте салауатның уфтанмасын әйбәтрәк сөйлеген еді. Зор рахмат, достар. Шундай матур классический концерт бара, шығып бұздық бұтын әйбіріні. Енді, достар, нәрсе айтасы келе тағын, бар-бір анда мені мына брошюркаларға да yazғандар, пародия деп, мен бетіне жырлаған да бұлам, бейген да бұлам, сөйлеген да бұлам. Ну, бар-бір көп тамашашының көңілінде мен негедір паразит, пародист. Шуңа күрә пародияға келгенде біз әләне әзірленмәдік те, мінаға экспромтым ғына, мониторларны бек ишетмейм, конечно. Нешек, менің ең яратқан Айдар абайның жырларының бірсі, ол мына башында әлі экраннан көрсетіп кеттер бар біттігі. Демәк, мен әлі шүйен, шул жылдан келем екен. Шул жыры шүйінді менға. И, мына шушы жыр білән құтлылар бір куплет қына көрсетіп кетем, аннан енді бір кетеміз енді біз. Нешек құтларлар еді, көз алдына кетірігіз шушы жыр білән бір куплет қына. Әлбәттә инде безнең танылган җырчыбыз минем остазым Салават абый Фәтхетдинов, Айдар Галимов белән бергә шушы эстрадабызның метрлары. Сезнең алкышларыгыз беренче тапкыр бу. Бер генә куплет. Баянга гына егетләрне бер акыртма, минем тавышны бер. Я начинаю, Айдар продолжит. Айдар. Yılların bara, ey Feyzrahman, 60'ka gittim para. Галимов, продолжай. Кымнарым кыйыла, ай кыйыла, кыйылса да запасы бар. Зур эшләр көтә алда. Вакыты юк партайырга. Айдар, ней? Bu sende koşundasın, Aydar'ın emin bilmeyeyim, baytım özün sırada davay. İn rahat emir özün tuğan kında kutlasan, davay. Demek miyel yaşayan, şondan kiremiken. Demek miyel yaşayan, eğer yaşayamiken. Demek miyel yaşayan, eğer de yaşayamiken. Demek miyel yaşayan, 60'ta bulsam iken. 70'te görüşürüz, 80'de ışıraşırız, 90'da da kilegiz. В общем, 100 yılga xatli. Tuğan günün bilen. Daniel Sabirov, rahmat enem, oңышlar сиңа. Oңышlar, rahmat.
Yeniden sahneye olgarak çakırabız. Aydar Feyzrahmanov. А вот с Айдаром, почему вы как вдвоем все время? Как вы вообще, как это получилось, что вы вдвоем начали выступать? Мы вместе работаем в театре почти. Я уже 17 лет, он чуть на 1 год больше. Ну, как-то сошлись и в творческом плане, характерами, и находим контакт. Дуэты у нас появились, и вот когда у нас первые дуэты появились, тут мы поняли, что, наверное, совместная вот такая творческая работа, она была бы полезна и для меня, и для него, и было бы интересно для публики. В общем, нашли мы какую-то изюминку. Мне очень нравится, как он работает. Я спокойно всегда бываю, когда он на сцене. И он за меня как-то профессионал, в полном смысле слова. Профессионал на все 100%. Aydarını bik küptenen bilemeyim. Onun bile birinci mertebe radyo kamiyette şıraştık biz bik yalşan, şemmesiz ilham abi deyip yakındakilerge korkup tadırıyıp. Şundan sonra bile hazırgine öyle başladım. Nişlep şul kadar tinak buldum iken bu deyip iyi mi? Ol bulay iken onun sırrı. Talantlı kişiler her vakitte da tinak bulalar. Şunu da iskat sürmeli iyi mi? Александр Куличеров, ол өзі милләті білен орыс халқынан еді. Шул да нелер фольклор жейді, музыкаль фольклор. Hem анда міне шул аның шушы жетілмәген жерлерін еймі, нешек болырға тиешлігін ол біледір, іші сезедір аның. Міне Айдарыңда шун дейіп сәлеті бар. Ağısına
bir yatqa dostlar var şaqata. Qadrli dostlar, niçin biz mana o'sha ikkinchi bo'lagimizni Ilhom abining so'zlari bilan, onam menga bilan boshlab jibardik. Ilhom abiga bu yil 15 fevral kuni 80 yosh to'ladi. Bizning ikaramiz naq 20 yil. Ilhom abi menim ishim bolashaqdan beri Tatar xalqining mungi, onun mung alihasi, ul menim için mung patşası buldu. Şunun için bugün mana şu mərtəbəli tamaşaşı aldığında men Ilhom abi yanına düşüp, ona buket berip, onu quchoqlab, ona o'zimning ulug' rahmatimni aytasim kelar. Bu jırımızı İlhom abimizga bağışlayız. 15 fevralga yol tutamiz. Ana tuğan günümüz bilan alqishlar bilan qutlaylik qadrli do'stlar.
Nindi güzel, motor benim halkım. Sahnelerge kilip çığa balkı. Hay kızları sılılardan sılı. Yigitler, baxit tatar bulu. Nindi güzel, motor benim halkım. Kuz karaşı, köngülüme yakın. Devlet tutkan xatar var kanında. İsime zor, izle jir şarında. Benim tuğan kanımda Tataristan Respublikasının folklor müzikisi Devlet Ansambli. Rahmet olarga. Tataristan'ın at kazangan artistkası Afiya Muhammadiyeva. Kayşak yaman sulap bir kürsünüp koyam. Yok, durmuştan tugel, özümden duyam. Kayşak gümrümni bik
қызықсыз тұям. Кішілерге кетем, уақ хислеріні тұям. Үзімні күшлі керек етіп тұям. Тұрмыш сірлі, қызық. Мен де шында сүйем. Әлі де яшин дейіп, бір сүйініп қоям. Тұрмыш сірлі, бір мұғжиза. Сәхнәдә менің еш жыршы достым, Яршаллы қаласынан Илшат Хамадиев. Қайшақта өзіңні бәқітсіз тұясың, көңіліңні иркелеп нұр езі. Нигесін, көрінмей қияшым, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатлер, барсы да мезгілдей бір ұзақ. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатлер, барсы да мезгілдей бір ұзақ. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Қайшақта өзіңні бәқітлі тұясың, көңіліңні иркелеп нұр езі. Бір жанға қияшым, нешіклер сыясың, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатлер, барсы да мезгілдей бір ұзақ. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатлер, барсы да мезгілдей бір ұзақ. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Бәқітлі минутлар, бәқітсіз сәғатлер, барсы да мезгілдей бір ұзақ. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Нұрыңны құйып ал, өміріңні құйып ал, тұрмышу сірелі бір мұғжиза. Зор рахмат. Бәйрәм сәхнәсендә егетләр Айдар Файзрахманов, Айдар Хаким, Айдар Әхмәтшев, Илшат Хамадиев һәм Рөстәм Насыйбуллин. Яшьлегем, яшьлегем, җүләрлегем,
Aklını yaşka vermegen bir şu kadar güzelligin. Aklını yaşka vermegen bir şu kadar güzelligin. Talyanı garmonu oyunu belleri bezmiken. Yaş ömürler şeşe giygen kadrini bilgisiken. Talyanı garmonu oyunu belleri bezmiken. Yaş ömürler şeşe giygen kadrini bilgisiken. Bayıklar nicelerimle elde gideysilerim. Üzülüp düşkeşkine bildim şeşegimlik isilerim. Üzülüp düşkeşkine bildim şeşegimlik isilerim. Talyanı garmonu oyunu bilir bezmigen. Yaşlı biriler şeşe giygen kadrini bilgisiken. Talyanı garmonu oyunu bilir bezmigen. Yaşlı biriler şeşe giygen kadrini bilgisiken. Yaşlığın güzelliğin aklım biri bağlar idem bergine şülerliğin. Aklım biri bağlar idem bergine şülerliğin. Talyanı garmonu oyunu bilir bezmiken. Yaşlı biriler şeşe giyken kadrini bilgisiken. Talyanı garmonu oyunu bilir bezmiken. Yaşlı biriler şeşe giyken kadrini bilgisiken. Talyanı garmonu oyunu bilir bezmiken. Yaşlı biriler şeşe giyken kadrini bilgisiken. Zor rahmet. Minike bulsan eyte
туғанда yüzümüz Min келмесек әкпейіміз бір туғанда yüzümüz Жымыдым, 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 жымыдым Жырлаймыз да биеміз Жымыдым, 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 жымыдым Жырлаймыз да биеміз
kilir tağından ona dimdip yanaklarga gittin jırın tahtı kilir Jırgakına min barırga ezir isimini sıra yıllardan Kaya varsam canım üzler kaba yok katılı sinek moğlardan Kaya varsam canım üzler kaba yok katılı sinek moğlardan yok katılı sinek Güzel Cihan Şinaham Ozat Karimov. Qadrli do'stlar, mana ko'rib turasiz, bugun konsertda gil yoshlar. Men mana maxsus ishladim, chunki yoshlarni siz ko'rga tegishsiz. Ular bizga olmashqa kelib, endi men shu o'rinda mana shu orkestrga onun yetakchisi, Qozon davlat konservatoriya professori Rinat Xalitovga rahmatimni bildirasim keladi. Sahnada bo'lgan kuni bo'yi Qozon davlat konservatoriya qarshisida ishlab kelsa, Tatar xalq muzikasi orkestri Tatarika o'qishliganlarga rahmat ularga. Rinat Berbishli chan ko'nglimdan. Tırnak koytaydı tekerlikler Şun dibiye gider zenger kükler Sikreydik tübesine kadar İkimiz idik minip giderlikler Qaytarağız mina şul şağımını Qaytarağız mina avılımını Qaytaralmıysa şul jırdağı Qaytarırga qaldı munarımını Qaytaralmıysa şul jırdağı Qaytarırga qaldı munarımını
Tizilip koytaydı tırnaları Tırık diye bağladılar barı Üzlerinde tarttı yarak jirler Üzlerden muhtaçtır almadı Baytarız mina şul şağımını Baytarız mina avılımını Baytaralmıysa şu jırdağına Baytarırga kaldı mınarımına Baytaralmıysa şu jırdağına Baytarırga kaldı Azat, Güzel, Şirine, Zeynettin'i, barlık bu yazırçılar, Tatar mıны televizyon konkurs laureatları, Azat, uңuşlarınım sana, rahmet. Zor rahmat Aydar Bey, tebrik etemiz. Sizin юбилейіңіз bilen. Bik zor rahmet sizge. Şunday matur jırlar bölek etkenigiz üçün bizning Tatarstanımızga, tatarlarımızga. Хөрмәтле тамашачылар, дорогие друзья, в адрес нашего дорогого юбиляра поступило множество поздравительных телеграмм. Это телеграмма от члена Президиума Российской Академии Естественных Наук, доктора технических наук, предводителя Меджлиса татарских мурс Москвы и Московской области Ильдара Рустамовича Утямышева, от полномочного представителя Республики Татарстан в Туркменистане Хайдара Галиева. Поздравления от посольства Российской Федерации в Республике Судан и поздравления от генерального секретаря Международной организации тюркской культуры Тюрксой господина Дюсена Касиинова. Бәйрәм сәхнәсендә юбилярның якташлары Арча муниципаль районы башлыгы Илшат Габделфәр тулы Нуриев. Рәхим итегез. Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar, hayırlı kеш, hürmetli юбилярыбыз. Менә мин үземнең исемнән, шәхсән районыбыз халкы исеменнән, районыбызның башкарма комитеты исеменнән сезне улуг юбилярыгыз белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Айдар Хатхамович, менә сезнең турында инде нәрсәләр әйтергә дип уйлап утырдым да, безнең Арча районыбыз бит инде үзеннән чыккан бик
талантлы кешеләр белән бай районнарның берсе. Абдулла Тукай безнең районнан чыккан, Гариф Ахунов, Мөхәммәд Мәгдиев, Умар Баширов. Һәм менә инде аларның талантлы кешеләрнең берсе сезнең каршыгызда басып тора. Ул безнең бүгенге юбилярыбыз. Менә безнең халкыбызның милли гореф-гадәтләрен үзенә генә хас җырлар, үзенә генә хас моң, үзенә генә хас фольклор музыка аркылы Айдар абый инде ул безнең барыбызга да җиткерә, аның сакларда зур өлеш кертә дип әйтәсем килә минем. Менә инде монда чыккач нишләп бу Арча районының җитәкчесе Айдар абый дип күрсәтсен алды дип уйласагыз, без инде Айдар абый белән Айдар абыйның әнисе безнең авылныкы. Безнең авылдашларыбыз аның белән. Мин туган нигез белән, Бибинур апа туган нигез белән күршеләр генә, мин әлдә шул авылда яшәп ятам. Шуңа күрә Айдар абый, без сезнең белән горурланабыз, сокланабыз. Сезгә киләчәктә дә зур иҗат уңышлары телибез. Һәр вакытта шундый менә шаян, һәр вакытта шундый булган кеше булып калыгыз. Менә инде монда килер алыннан да бик күп кешеләр бездә барык әле, бездә барык әле дигәч, әйтәм, туктагыз әле, ничек инде Казан халкының да Айдар абыйны күрәсе киләдер сәхнәдә. Бездә барып залда урыннарны алсак, аннан дөрес булмас, үзебезгә чакырып дип килдем дә, шуңа күрә Айдар абый узакка сузылмыйча безнең районга кайтыгыз, бусы официаль чакыру. Кунакка килгәч митингны бүләксез килмисең шулай бит. Арский районный совет народных депутатов постановляет за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства татарского народа художественный руководитель государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан Файзрахманов Айдар Фатхрахманович награждается грамотой почетного гражданина Арского района. Айдар абызга без үзебезнең районыбыздан почетный гражданин дигән исемне бирәбез. Удостоверение Айдар абый, бу удостоверение белән безнең Дом культурага сезне бушка керттербез, яме? Үзегезнең концертыгызга. Монсы инде менә значогын, шулай ук табып китәм. Әзрәк кенә матди ярдәм, монда язган сүзләрне үзегез укырсыз, яме? Уңышлар, тазалык, саулык, без сезнең белән горурланабыз, сезне яратабыз. Рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, мин бик горурланам арчалылар белән. Әле алка таба мин алар турында әйтеп китермен. Булар минем авылдашларым. Инде без аптыраган идек, булар белән нишләрбез икән. Менә алар җыелышып менгән берничә булмый. Сезне bütün avuldaşlar isiminden ulug' юбилейгыз белән котларга дип килдек. Күп итеп килдек. Сезне сөеп, яратып килдек. Файзрахмановлар гаиләсе гомумән хөрмәт итмәслек, яратмаслык гаилә түгел. Ни өчен дигәндә зинә тарихка күз салсак, аның әти, әнисе шушы безнең Урта Березә мәктәбендә барлык укучыларга билем һәм тәрбия биреп гомерләрен шушы хезмәткә багышладылар. Һәм алар укыткан укучылар арасында академик та, профессор да, фән кандидатлары да бар. Инде аның балаларына килсәк, алар алтысы да искиткеч, югары белемле һәм дәрәҗәле иптәшләр. Ләкин алар артык кишилекле һәм кишилекле. Безнең Урта Березә авылы өчен аларның хезмәтләре бик зур. Файзрахмановлар Арча районында иң беренче булып Урта Березә авылына газ кертүчеләр, авылга су бирүчеләр, асфальт юл бирүчеләр. Без сезгә моның өчен бик зур рәхмәтле. Барлык авылдашлар исеменнән сезне улуг юбилейгыз белән котлыйбыз һәм гаиләбез исеменнән. Aydar'ın kurşusu olan, avuldaş kurşusu. Biz Aydar mindan azraq kina yaşlı. Күрше халкы Allah хакы дип сүз бирмәче булмый. Biz Aydar белән бергә үстек. Ayдар яшьтән үк ул җырга, музыкага бик сәләтле булды. Аның әтисе гармончы, бик уста, әнисе җырчы. Шуннан күчкәндер семьяниннән. Ayдар белән biz iş белән вишерлар уйнатадырык. Кызларны Ayдар гармон баянда уйныйдыр, мин әзрәк гармонда кышкыртадырым, шулай итеп кызларны бит әтергән идек.
Onların bütünüsü muzikaga salatdilar, bütünüsü onlar konsert koyup jetdiler. Bütün yakın tiradagi ovullarni şoq qatırıp alar yaş Aydar vaqtda yaşıyor. Ana Albertning artistikani ko'rinib tura ko'rasizmi? Söyleyha, rahatlantirib. Alqishlar o'zin. Hadi. Onlar altı bala üstüler. Altısı da avul halkına ilgilikli bulup, buna eligine İlfire Hanım aytıp gitgende bütünüsü ilgilikli bulup. Aydar bizge yol saldırdı, asfalt yoldan yerimiz kadir. Avul halkı rahmet okuyup. Sen bir vakitte de belega lekmezsin, bir rahmet min beleden kıtkarı digen Aydar. Senin de ömründe bir belega çakar. Uzatamaz benim kurşunu. Jırlarınız için bik zor rahmet Aydar abi. O'sha protokolga kirmagan edi, ammo avuldoshlar binolarni bek yaratam, tip negizni men tutam, avulima qaytib juring. Chunki negiz. Tüp negiz har bir ishida bek qadrli. Shuning uchundadir endi mana men avulima qaytgan sayin men nig'ib kelam. Men tog'da ishlarga mening iymonim yoqtirib kela, mening dardim ortib kela. Shuning uchun Xudoy Taala meni ayirmasin avulimdan, ayirmasin meni negizimdan, ayirmasin mana shu shunday rahmatli bo'lgan mening avuldoshlarımdan. Qadir dostlar, qadirmi sizin qarşınızga, benim en yakın dostlarımni, Başkırtistandan kelgan muzikantlarımni chaqiram. Ol Başkırtistanning xalq artistlari Xalid Fatihov, ham onun o'g'li xalqaro konkurslar laureati Aynur Fatihov. Rahim etingiz yigitlar, rahmat sizga. Senin turundağı jırını arşam, jırlamayın tüzmeyin kaya barsam. Jırlar yağı, mınlar yağı arşam. Sina kaytam, yollar yürüp arsam. Tuğan yağın minin güzel arşam. Kaytmaz idim sensiz yaşayalsam. Arşarga baram eli, arşa yolu aşığa şu, arşa yolu aşığa Hey hey.
Татарстанның атқазанған артисткалары Алсузан Темирова һәм Гүлшат Шарапова. Миңа гармон жетмей, жетті. Юлларыма ятар таң нұры. Яңғырасын еді Европаның ортасында татар гармоны. Яңғырасын еді бір минутқа Европада арша сарманнар. Төзмәс. Тұрыр татар егітлері соғышларда башын салғандар.
Мәҗит һәм Айнур Фатиховлар, рәхмәт җегетләр! Көлкілерден рәхәт итеп көлә белсәк. Яманлыққа вақытында көлә әлсәк. Яшәү ярый бу дөньяда. Ата улны, ана кызны белгән чакта. Яхшы уйлар безнең белә йөргән чакта. Яшәү ярый бу дөньяда. Кич җитеп, авыл иләре утлар алса. Яшьләр картлардан тапкыр сүзләр ота алса. Яшәү ярый бу дөньяда. Әнисен күмәргә улы кайтып җитсә. Шәрдуган кырга да бер кайтып китсә. Яшәү ярый бу дөньяда. Картларның тезен җылытса, оныклары, аларның бит бу иң татлы минутлары. Яшәү ярый бу дөньяда. Яшәү ярый бу дөньяда.
бәхетсіз сәғатлар, барсы да мезгілдәй бір ұзақ. Нұрыңны құйып қал, өміріңні құйып қал, тұрмыш ол сәрлі бір мұғжиза. Бәхетлі минуттар, бәхетсіз сәғатлар, барсы да мезгілдәй бір ұзақ. Нұрыңны құйып қал, өміріңні құйып қал, тұрмыш ол сәрлі бір мұғжиза. Қайшақта өзіңді бәхетлі қиясың, көңіліне еркелеп қойызың. Bir jangan kıyaşın işine sıyasın, Turmuş ul serli bir muciza. Bәхетлі minutlar, bәхетсіз saatler, Barsı da mezgildey bir uzak. Nurыңны kıyıp kal, ömrіңні kıyıp kal, Turmuş ul serli bir muciza. Nurыңны kıyıp kal, Turmuş ul serli bir muciza. Hadi Cenab tamaşaşıma, bu şeşekler. Bir uzak, nurunla kıyıp kal, ömrünle kıyıp kal. Turmuş ul serli bir muciza. Bәхетлі minutlar, bәхетсіз saatler, Barsı da mezgildey bir uzak. Nurunla kıyıp kal, ömrünle kıyıp kal, Turmuş ul serli bir muciza. Nurunla kıyıp kal, ömrünle kıyıp kal, Turmuş ul serli bir muciza. Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгынан бүләк чәчәкләре. Qadrli dostlarım, tuğanlarım, hürmetli Ғалижанап тамашашым. Мен бүгін сізге мына өзімнің шушы 60 яшьлек үрімнен, йөрәгімнен шыққан рәхмәтләремне әйтәсем килә. Biz bu konsertқа бик җентекләп, сезне яратып, бик теләп әзерләндек. Эшләнгән эшләр бихисап, эшлиселәре аннан да күп булса дигән теләк белән эшләдек. Ни өчен? Менә шушы бинада, шушы матур тамаша залында, февраль айында филармониада фестивале кысаларында бу сәхнәдә 100 яшьлек Владимир Зельдин, Татарстанның халык артисты чыгыш ясады. 2 сәгать тамашасы нәкъ менә бүген кебек басып аны алкышлап каршы алды, алкышлап озатып калды. Шунда мин тамаша залында утырган 60 яшьлек Айдар үземне малай итеп хис иттем. Миңа әле тагын 40 ел яшәргә насыйп булсын аның гомеренә җитәргә. Без сезне бүген минем йөрәгемнән чыккан җырларым белән генә куандырдык. Бүген концертта яңгыраган барлык җырларында мин менә шушы соңгы 1-2 ел эчендә иҗат иттем. Чөнки күңелем шул кадәр тулды үземнең халкыма ярату хисләре белән. Мен менә юкка гына әйтмим, мин чит илләрдә менә шушы балалар белән йөреп кайтам да, Аллага шөкер минем Татарстаным дим.
Allah'a şükür benim kazanım deyim. Allah'a şükür benim Tatar halkım deyim. Şunun için bizge alga, uzak itip, matur itip, birge, özü bizim Tatar buluzuna kurulanıp yaşarga nasip etsin diye. Rahmet barınızga da. Сәхнә түрендә Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты профессор Айдар Файзрахманов. İsen sağ bolağız. Benim jırlarımı tınlay шығып кетіңіз. Рахметіңіз жігіттер. İşki Qazan idil yarında, idil dulqınıday şayqa